Aktor desa malam hari ini akan menyuguhkan sebuah karya yang luar biasa. Didukung para dagelan yang sudah tak asing lagi. Musisi-musisi handal dari aktor desa. Di antaranya pemetik gitar ataupun juga melodi. Ada Kang Halik Kuali dan seruling dari kota Indramayu. Ada Kang Erda Suredra, saksofonis yang sudah tidak asing lagi. Kami hadirkan dari kota Cilacap, Kang Patu Rohman. Dan seorang arranger yang sudah malang melintang di dunia entertainment, Kang Ali Surali. Didukung rampak gendang yang sudah begitu luar biasa talentanya, diambil dari Karawitan Kota Bandung. Ada Kang Dewo Sarjiba. Aktor desa didukung yang selalu mengikuti perjalanan karir dari aktor desa saat ini. Di antaranya yang punya 50.000 megawatt ada MC Audio Sound System. Didukung panggung Mbak Istana, Rempong Stage, dan juga germelnya sebuah lighting masih dari Rempong Lighting. Dan didukung yang menyuguhkan pandangan Anda disulap Bass Studio Indo Sisri, ada Irwanda Videotron yang mengabadikan sebuah momentum terindah multimedia dari Mika Production. Dan aktor desa malam hari ini didukung para artis yang sudah terkenal. Di antaranya Dewi Dipa, Sesin Sasmita, dan tak ketinggalan Kristina. Dan didukung presiden tersohor merupakan seorang skenario dari aktor desa. Siapa lagi kalau bukan Bibi Cici Maharani. Nah hadirin pirsawan yang berbahagia, untuk sebuah karya dari aktor desa kali ini kami racik apik dan kami ramu sedemikian rupa lewat sajian acara yang sudah kami persiapkan untuk menjamu tamu undangan yang malam hari ini hadir di antaranya. Hadirin pirsawan yang berbahagia, terimalah satu persembahan lewat Talua.
ngaturaken pujaran puji maring Gusti Kang Maha Suci. Sing wajib hati-hati dayakan, sing wajib mah hati-hati. Sang kuryang makang awan, kuda-kuda hidayang sumpi. Rasa ngedan di penasaran wong limbangan yang durung mah laksana diri. Solasima soliandana wong asima mumpung ning dunya. Aja lali selawase mama jangan sampun lali kali kulane. Sing ditembangi bapak eko dewe menangkane sing duwe kepala elit dewe. Dilali-lali angger kelali ibu aja dilipun angger kelipun. Jalan pegang mendung ning awang-awang trenggining mah kandel sisike. Tegang ngendung pliteng nyawa ibu ijang majikan wadon ekonomi kelingan mah kenang becike. Sing ditembangi bapak eko dewe menangkane bos wedungus dewe. Ya karuan ninganan sampun lali kali kulane sing duwe gembala eling. Oh sampun lali mas selawase kanggo sing duwe gembala elit bapak Eko ibu Ija ngawang-ngawang ai drenggiling mah kandel sisike. Tegang ngendung pliteng nyawa mimi tuan rumah. Apa sih mi? Kelingan mah kenang becike. Ado-ado dari Jakarta loh terus tuku tomat di pasar Senen. Ini Banjar Harjo pirang-pirang bagian adong kaya ning mata mamai bayu ganang keman kaya mengkene. Sing ditembangi bapak Eko dewe sing ditembangi ibu Ijang dewe
dilali-lali angkir kelali wong limbangan dilalipur angkir kelipon bagang orang masa sarengan ngajengkan mah seni kang agungan seni organ matu turunan mamajang siapa sih Mi? warisan mah ker nenek moyang Ya sing duwe aktor desa tingan bos ade sing ditembangi sing duwe aktor desa dengewe ai menangkane bos adenge dewe oh dalan dilali-lali angker kelali aduh mama aja dingin lelipur angker kelipur Bapak Eko Ibu Ija sing duwe gembala elit yen awangan mah yen awan mah jadi bangayangan terus asal bengi yen bengi mah jadi impian aduh wa ubay why yen bengi mah jadi impian why Bapak Eko sing paling hemat ayah sarang Ibu Ija sing paling sayang Mama Bayu sing ditembangi Mama Bayu ngomong Mama Bayu Mama Anggara sing paling sayang Mas Kong Irin sing ditembangi aduh Mas Rope sing paling emak ya karuan Kacung Denis sing ditembangi Kacung Denis terus minangkane sing duwe Tanggerang dewe alah toba oh dalan yen emangan mah yen eman mah jadi bangayan yen bengi mah jadi impian yen bengi mah jadi impian alah toba Ibu Hajat sing ditembangi sareng Bapak Hajat sing paling borang Mama Hajat sing paling eman Bapak Eko minangkane bos wedhus dewe manggawa mangkami Ibu Ija sing ditembangi menangkane Ibu tuan rumah dewe oh dalan Ibu Hajat matur kesuwun Ibu Subur Hajat Ibu Ija matur kesuwun Bapak Aja Bapak yen Eko. eman mah atur nuwun Bu Aja yen eman mah katon emane kasuwun
Matur kesuwun kanggo Mimi Iza. Minangkane mamajat wong sing paling boral, wong sing paling apa maning wa? Kali deui ka Mbah Hafiz sareng Abah Hafiz sing paling emang mangga ka Mbah Hafiz, Abah Hafiz, Ibune Wah Ela. Hafiz, Wan Hafiz sing paling boran Ayah sareng Ibu Ela, Bapak Elana gede. Mamai Apis Mangga Mbah Hafiz, Mbah Hafiz sing ditembangi Mbah. Iya neman mah katon emane. Ibu Ela sareng Bapak Ela, Wa Ikon sareng Wa Egina gede. Mangga Wa Ela, Wa Ikon, Wa Egi oh dalan-dalan matur kesuwun. Abah saha ieu Wa Ici sing ditembangi Bapak Ela. Wa Ici, Bapak Ajis sareng Ibu Ajis na gede. Atur nuhun Wa Ela, atur kesuwun. Wa Ela wai dalan Mangga kanggo Bapak Ajis sareng Ibu Ajis, uang Egi sing ditengen bangi. Atur nuhun wa Nok Elma bos Taiwan, aduh bos Taiwan. aya bos Taiwan Aya wa Nok Elma, Nok Elma, Nok Elma, Nok Oh. Elma, Nok Elma. Matur kesuwun. Kasihan deh lu. Kasihan deh lu. Yen emang mah katone ngemane. Mangga kanggo Nok Elma bos Taiwan, bos Taiwan, bos Taiwan, bos Taiwan pengen dikalungi tanang. Kalungi entong gue ya. iya tole digawe rica-rica kayak rempong Kayak maman. Mangga kanggo Mama Najwa bos sayur. Mama Najwa ayah Mama Najwa bos Mamai sayur. Najwa bos sayur ai Mama Teddy sareng Mama Anangna gede. mi Iya, ora ketinggalan kanggo Kaji Udin Kaji Udin. Bapakne Umar sing ditembangi Bapak Umar. Menangkane Mama Haji Udin dewe. Mama Haji Udin sing duwe rempong steak Bapak Aji sareng Ibu Aji sampun langli bos sayur sing paling eman. Nok emang aduh bos Taiwan, bos Taiwan. Menangkane bos Taiwan dewe. Mangga kanggo Bapak Ila sareng Ibu Ila. Bapak Ila sing ditembang atur nuhun Bapak. oh Ibu Ila sing paling eman. oh Ibu Umi sing ditembangi Ibu Umi. Ibu Umi sing ditembangi. Mangga Ibu Umi anak sareng Bapak tobat ang Umi. dewo Mama Perdi, ayah Mama Perdi. Mamai Perdi Mama Perdi sing paling eman. dalan-dalan Sareng Ibu Umi, Bapak Umi na.
jantungan temenan. Banyu eman mah katon emane. Banyu mas, banyu kesehatan. Bapak Ila sareng Ibu Ila, Ibu Omi sareng Mama Perdina gede. Mama Ana sing ditembangi Mama Ana sareng Bapak Umar sing paling eman ketelah apa wa Merutu kanggo Kajung Irwan Dami. yen sayang mah katon sayang. Yen eman mah katon emane Bapak Idang. Yen eman mah katon emane Jos durung durung Dewo. durung. Mangga Kak Ibu Umi sareng Bapak Umi, Mama Perdi, Kanggo Mama Dimas. Mama Dimas, Mama Najwa, bos sayur, bos sayur, bos sayur, bos sayur, bos sayur. Kanggo sing duwe gembala elit. Kanggo majikan Yen lanang. sayang mah Oh, dalan-dalan nih. katon sayange. Ngali deui wa ka Bapak Leli, Bapak Dimas, Ayai Ayai Afra. Afra, mangga. Mangga Papai Leli, Papai Dimas. Bapak Leli sing ditengen bengi. Ora ketinggalan sini kanggo Mame Afra. Bapak Afra sing paling eman, Bapak Afra He he. sareng Bapak Dimas sing paling borak. Potong gaji tukang melodi. Matur kesuwun. Alus apa kasar wa salamane? Mamburin sok. Yen eman mah Bapak Leli katon emane. Bapak Dimas sing ditembangi Papai Emang. Bapak Ila sing paling eman. Bapak Dimas, Bapak Dimas, Bapak Dimas, Bapak Dimas. Sampun lali. Awas wa, awas, awas, awas. Sampun lali. Masalah wase. Matur kesuwun Joget di si joget. sang kuriang, sang kuriang maka awat. Arane siapa kunumi? Papai Dimas wa. Papai Dimas. Kali deui ke Papa saha ieu wa? Ayah Abra Ayah Afra. sing paling eman. Oh, Papai Afra. Yen sayang mama Papai Umar. Papai Umar. Yen sayang mama katon sayange. Papai Umar, terima kasih Papai Umar. Ai. Bapak Umi, Bapak Umi sing paling eman.
Ya terus iwak apa kudu? Sembilang mah sekilo telu. Ya gede-gede berarti. Wong kene mah Ai. mamae Perdi dudu wong kene. Yen wangsul mah adua ubay gulane melu. Mega mendung ding ngawang-ngawang. Ya karuan dengan Trenggiling makan dulu sisi nuencan amaman. Oh. Amaman sablon kasuwun. Amaman. Kasuwun. Durung Yene man mah katon emane. Jangan suka makan ketimun. Lah kok bisa? Ketimun mah pos pacaran banyak getahnya. Jangan suka duduk melamun. Jangan suka duduk melamun mah rusak badannya. Mending Muhahaha.